I pozdrav ljudi, X-Park ovdje s vama, igramo na Crack serveru, ovaj put s vama malko drugčije, koristimo shadere, da, ne znam kako se vam sviđa, ali meni su premoćni. I ovaj depth of view, dok mrdate mišom levo desno vidite stvarno kao sve brže i brže prolazi. Imao sam mali problem sa rekordanjem prošli put, pošto nisam snimio zvuka, izgradio sam to i malko nedera. Znači, radim hub još uvijek, pa ću vam pokazati to poslije. Sad sam htio da vam pokažem šta sam htio ovdje da izgradim. Morat ćemo malko ovo da očistimo. Pa da, također sam promijenio svoj skin. Malko sam se potrudio da ga napravim da bude lepši. Ok. Probim malko ovo isrušiti tu. Zavisi koliko hoće da napravim tu da mi bude. Treba... Uuuu, to je bilo opasno. Sva sreća pa imam dobro patikice na sebi. Trebao bih na sebe staviti oko. Ok. Meni se stvarno sviđaju više, ne znam što da kažete, ali su meni prezakon. Čisto zbog depth of view-a ih koristim. Inače ovo shaderi su od Kude. Detaljnije. Evo ga. To su ti shaderi. Da, ovdje sam gore htio da izgradim malu vetrenjačicu, tačnije malu veću vetrenjaču sa livadom, ne znam kako ću to uspjeti da izradim, sve zavisi. Da li će biti ovdje dovoljno mjesta za vid polje ili polje bilo čega što ćemo saditi, zavisi. Uglavnom, da, što sam htio još da mu kažem. Gradim Nether Hub, polako se bliži kraj huba, pa kada budem sve to dovršio, pokazat ću vam jedno veliko finale njega, tour cijelog huba. I koliko mi je tačno trebalo vremena da ga izgradim, već vam. Trenutno je prošla sedmica ili pol, sedmica i pol, tačno za sada koliko sam ga dugo gradio. I da pogledajte ovo sa ovim shaderima, da kodate imate skljenje ispred sebe sa bakicom. To je prezakon. Mada ovo je baš toliko i ne osvjetilo. Ali čisto stavi se da se mobi ne spavnuju. Ništa ljudi, ja se vratim kada malko očistim ovdje. Što će ovo dugo trajati, imam osjećaj. Ništa, tako da, vidimo se uskoro. Yes. I ljudi, evo me nazad, jedno sam dočekao ovaj dan. Pogledajte kako to lijepo. Isključio sam onaj depth of view, ne znam zašto, ali izaziva mi muku. Da gledam tako. Ćemo igrati s ovim, pogledajte samo kako to izgleda. Čak kroz lišće prolazi, premoćno. Sada sam malo posadio tamo drvo. Jer da nemam nikako drve, što je problem meni, jer hoću da izgradim vetrenjaču sa što više drveta. Wow, to poraslo drvo, blizu jedno drugo, sa što više drveta i stone bricksa, ali da, fali mi. Aj sad se idemo odavde. Yes. Idemo redom, znači ako srušimo pa kako dobijemo. Tako da, vetrenjaču, ne znam da je gradim baš nešto najbolje, samo zato što uvijek počnem da loše gradim osnovu dole. To me malo nervira. Bez osnovne ne možete da izgledate vetrenjaču kako treba, što je veoma veliki problem. Ok, ovaj drveće se baš pošizla u zadnje vrijeme. Ovo je najgore vrijeme da ih sjećamo, trebamo ih pustiti da sva porastu pa onda. Barem tako mislim da je bolje. Imate još jedno. Da, tu. Malo još drveta. Ok, narašće jedno malo. I još drveta. Ovo je veliko mješćenje. O ne, jeste. Sa jednom granom na desno.
Tako. Ono što ovo je, kada ćemo imati dovoljno drveta za početak mosta. Da, što sam htio da kažem također, razmišljao sam da radim video sa facecamom. Sada ne znam kako ću to da izvedemo, jer to je onako pomalo teško da izvedete, pošto morate da snimate facecam zasebno i zasebno video, pa onda da nađete perfektan zvuk i to što je problema oko toga. Ćemo odbaciti. Ajde počet ćemo sad da gradimo, što ja imam list u ruci. Počet ćemo da gradimo osnovu vetrenjače, malo sam raščistio ovdje. Imam 5-6 komada dole u skladištu. Ću da pokupim. Sada, ako ovdje počnemo da gradimo, imat ćemo lijep pogled tu, ali neće nam njiva biti velika i treba da napravimo putić okolo. Tako da ću malo i njivu spustiti dole, pa vidit ćemo kako će izgledati. Ako stavimo, znači, nećemo veliku vetrenjaču, 3x3, tako nešto, modelu 5x5. Ili je to ipak i dalje maleno, možda je malo produžimo, ko znam, lepše će možda izgledati. Hajde da pokušamo 5x5. Ili, u stvari ovo je sasvim dovoljno, pošto ove vetrenjača ne treba da bude nešto prevelika. Samo ćemo promijeniti mjesto gdje će vrata da idu. Da, tu je u redu. Tamo će biti njiva, da, to je sasvim u redu da stavimo vrata. Okay. Ne, pogrešno postavljam. Da vidimo šta. Ne, nisam ponio brikse. Shit, man. Moram zazad do bazi tamo. Ovo je stvarno radosno. Ulomi mnoge, ne. I da, ova tekstura nema mnogo problema sa sjenkama kao i druge, ali ima dosta problema sa osvjetljenjem. Što sam gledao u Iron? Zašto sam došao ovdje na kamen? Nope, skoro sam kazan. Andesite, ne, right. Imamo, može da ćemo malo koji kobletine, da se tako izrazimo. Da, ako primećete da nema onog iza smeđeg bara u inventory, zato što su pareni inventory, ne znam kako to da popravim. Ali ću se potruditi da saznam do sljedeće epizode, ako ništa. Ili ćemo morati da mijenjamo shader, ne znam. Sada nisam baš siguran da li da odmah krenem zid sa ovim. Pa, to je loše. Ili da nastavim još malo kao ulaz, pa onda tek da koristim ovo. Ovako. I onda tek zidove, što vi kažete. Nećemo veliko vetrenjaču, nešto maleno, onako slatko, lijepo da izgleda. Ako je nešto preveliko, onda nema smisla da se to gradi tako, na taj način. Ako gradite nešto veliko, onda bi trebalo da se malo više detalja ubaci. Ovako je samo malo slatko i to je to. Ajde da napravimo jedan crafting table tu da ga stavimo. Sad vidite normalno. Vrata. Vidimo kakva će biti birch vrata. To mi se ne sviđa potpunosti. Oak također navaljaju. Mislim da su Dark Oak najbolja vrata za vetrenjaču. Kao za početak uopšte. Da, imat ću malih problema sa bunom, jer kao što znate, na serveru nemamo još uvijek velike farme, ni ovaca, ni krava, ničega. Onu farmu što sam ja imao, morao sam da
srušim, jer izazivala je veliku lagom što 500-600 vaca nije zanimljivo. To mi ne treba inventariju. Da vidimo. I što se mogu staviti tu da ne stoji na zemlji. Tako. I isprazimo malo inventariju. Ide tu i... tu. Tako. Što sam ovdje htio da vidim. Ta Dark Oak vrata. Okej. Dobro, imamo Dark Oak tu da ništa. Planks. Ako nimamo već vrata. Napravit ćemo ih. Vidim što imamo još vrata. Ne znam da li će biti dovoljno s vremenom da završim odmah ovo. Tu. Vidit ću. Okej. Ja volim ovako da uradim vrata, da izvlači nas malo, jer lepše izgleda. Naravno tu ćemo staviti mali detalje. Koristit ćemo bol. Unutra bi trebao da bude kao stubić za gore i ovako ovdje ćemo da stavimo stubić. Čići sredinom merdevine, koje naravno ne imamo inventariju, što je zakon, uvijek. Nemate ono potrebno za gradnju, to me baš nervira. Čići merdevine. Vidimo šta bi još mogli s polja da gradimo. Možda ubacimo malko stepenica negdje. Ovako. Da, malko estetski izgled. Da, to izgleda ok. Ovdje ćemo ovdje sprej da moći stavimo ovako. Da, to izgleda u redu. Stavit ćemo tu malko stepenice. To tako ne treba da stoji. Sad ne znam što da radim za ovaj zid tu. Možda imam ideju. Ne. Možda bi malo bilo bolje ako ubacimo ovako. Ne, tako stvarno. A dole... Još malo stijeli. To lepše izgleda, a? Da, tako da ćemo držati. Sada, da li da uradim to na sve iste strane ili da ne uradim tako. Budumiće. Ovo su stvarno strani. Okej. Nisam mislio da će to raditi, ali dobro. Što je iznad vrata, očigledno. Hajde to radimo isto u... Ne, dole su išla. Stone. To. I dodamo ovdje. I fali mi opet wall. Ne znam da li vi primećate, ali dosta su mračni shaderi po mraku. Ne znam zašto. Ne znam da li mogu ikako da ih pojačam, tačnije da budu svjetliji. Što me malko nervira. Okej. Čudo da mi pali ponovo. Cobblestone. Stojit ćemo da tu, tako i tako. Svjetlimo ovo. Da, to lepše izgleda već. To je dobar početak, to je osnova. Hajde malo da idemo gore da se popijemo. Sada imamo isto. Tu neće moći tu da budem. Tu ćemo možda staviti slab, ali... Ovdje. Kako to stoji.
očigledno da nećemo to staviti. To ćemo ga ovako. Ajmi. Te su stepenice ponovo. Jes, tako, to bi možda bilo bolje. Sada malo ćemo da proširimo određenu. Nisam failo, super. Ok, nisam baš tu mislio da ga postavim, ali može. Stvari, preskočit ćemo oba dva tu. Tu bi trebalo da budu kao neki prozori, ili šta god, vidjet ćemo. Stani. To izgleda lepše nego ovako. Ćemo iskoristiti ove. Sad da li da idem prozore visine 2 da budu. Ovako, da budu 2 visoke. Nešto bacit ćemo tako prozore da budu 2 visine 2. Sad zavisi koju ćemo boju koristiti. Pošto ja mnogo obožavam boje nastakla. Ne znam zašto. Veliki sam fan toga. Ne, to ne treba da to stoji. Uopšte ne treba da stoji. Tako. Ne! Malo da podijem. Sad ćemo tu jedan poručiti. Sad tu bismo mogli da ubacimo one of stone bricks. Zašto da ne? To će izgledati ok. Slomih noge. Nikad nije dobro kad slomite noge. Da vidimo s polja kako to izgleda. Ok, to ima neki lep izgled sada. Da, tu fali još 2 kamena bloka. Kamene cigle. Ok, sada bih trebao još malo da ga povišem gore i onda tek da pravići i to. Neću da pravim veliku vetrenjaču, to bude baš nešto veliko, to neće izgledati ni nešto, pošto treba mnogo više detalja za nešto veliko. Tako bi bilo dobro. Sada da li da stavim tu. Imam ideju. Koristit ćemo slabove, očigledno. I ići ovuda. Da bi to lepše izgledalo. Ne, to je površno mjesto za tebe. Stavit ćemo malo osvjetljenja iznutra. Da ne bude toliko mračno. Ne mogu da skopim gore. Ne, površno mjesto. Tako. To lepo izgleda. Sada, koje boje stakla da koristim? Ovo ćemo dugmence postaviti negdje. Postavili smo ga na zemlji, očigledno. I tu bi trebalo da bude još jedan. Ja mislim da bi tu bilo ok ako stavimo. Ne znam možda da li vi čujete u pozadini neki ako malo bolesniji smijeh. To je moj brat. Gleda neki glupe anime i mu to smiješno. Zato ćemo malo da vidimo ako u videu to preglasno pokušati da smanjim. Ja čujem ga kroz slušalce zato, kažem. Ok, to je bilo to. Sada ne znam da li da stavljam tu ove stvarno dubinice nervira, abstraktno da tu. Da li da stavljam stepenice, da malo napravimo kontrast tu. Ajde pokušat ćemo sa stepenicama.
Trebao sam se ovdje na početku staviti. Ali dobro. Ovdje bi onda opet išlo drvo. Sljedeći nivo. Ćemo baciti nešto drugo, nećemo da bude drvo. Ok. Ponovo nema materijala. Ne znam da ovdje sada prekrenem epizodu, pošto snimam podiglo. Da, sviđa mi se to i onda ćemo da završimo tu sa mini predićem. To bi bilo to za danas ljudi, pošto moram da idem sada, da sredim ovaj video i da vam uploadam. Izvinjavam se što nisam dugo snimao, zato što sam imao dosta problema sa kompjuterom i sa školom, što mi je veoma bitnije od video igrica, ali dobro. Jer škola je uvijek na prvom mjestu, barem po meni. Mnogo toga se izrašavalo u zadnjih par dana i to je bilo to za ovu epizodu. Snimit ću i drugu dok budem renderao video. I sad kako završavam sad krov i dodajem stubić onaj što se vrti. I to je to. Vidimo se poslije. See ya! Ćao!